Dengan saligaka marawat ko rumiat no tapang mita malatsay kita itinira rumah no kyo kay nira tini kita apatala tu parutso to sa pilaya pa to talamanay limuot nira to sapi pala nira to ni katatan sa numita saka nini mi sa tapang to ko taong numita
Sayang wai mi moto kita mengenai moto. Ora Mario kako pahmak to itsariso. Umamirkar kako Romario to safa to nilautsay urah iso. O pilimakan ako kiso. Umiliputay kiso I kapatasan ako. Amen. Lolo, temereng kita Romario tini tulu asuot 70 era ko tusak sila itay ko wama temereng kita. Hinatusan kita Romario. Sila itay ko wama milipo tadi tanah. Nila no palalana Yesus Kristus betur tenawama mararawaya bangsa saijaran komite Sitaitai Goyama Misepo Tatitana Tainilano Palalana Yesus Kristus Bisa ketulungan kita turun tapang. Wama niyam ikakarayan nanay mapahmat kunika pagcalo ngangan iso. Patanin ko ni kuanan iso kitakit. Rahtsyon ko na parutuan iso itini karano. Matiyaw ni kakarayan nanay.
Pabriin kami to anini ay sa kaurip niya. Hepuron ko raraw niya. Matiyaw ripiat po niyam to padaraway itamyanan. Kariran kami to sa katsaaw ka sawi niya. Pauripan kami pariyas na itatiihay. Nawahani umikuanay uci et salay. Uci et silay kiso mitaot. Amin. Tamaran. Tentu ni fuhat kita tu kata terkan sudah tini faruhai kata terkan memfangkai sinye senjin tini ruka sakasiwa kusafau cefang na tini sakacai tangasa sakamotep pelihan tau sisonta yo tatakai asisyon mitai tini sumut 75 no frih ya mamangai parohai sisyon mitai tini tulus ut tu 10 ira sepat no frih nira pangkai 新约圣经路加福音第19章第1节到第10节 ano memahati itu pemataan sa usian numako Dini sakatacay, nangyayari tumul ci yes i Yeriko, pakayra cingraa rumakat sakatusa. Iray tira ko tsay kakriran no milisata ay ci cakay hananay tamsaw. Ucita pungay cingra sakatulo. Sa pinanangan cingra to nika masama ngay atam sao ci yes ni kaurira bener cingra saka caay pakaaraw ci yesan nauhani maaling no pinaulan cingra saka sepat jika sa cingra tala ayaw mikalit i calamay kilang to sa pinanangaw i ci yesan nauhani papa kaira yes mitahlif sa kalima yo tahira yes itirai pasi pafaal sa minangnang suar sa cingraan sakayaw kalam kamen mapus nawani umamirafin kako anini i rumah iso haning ra saka mo 6 sakalam kam satu ci cakai mapus saripahak sa cingra miham ci yesan saka 7 manunong no tamsamsaw kunini i langyong sa semua Micimot iluma no ciradaway at tamsaw milis na malalafang kura tamsaw saan cangra. Sa kafalu, tirang sa ci cakay sumual i tapang. Tapang pavliyan ako ko pakuyusay tamsaw to ratusa no safong ako. Ano cimo ako ni safanaan ako miala to maan i sepaten to ako patiko i cingraan saan cingra sa kasiwa pasual sa ciyes i cingraan mapaurip no tapang anini kunini rumah nauhani harumini atam sa utelus ni Abraham sa kamotep usa katani no wawa no tamsaw i mikilimay mi pauripay to muraraway atamsaw haning ra tayo lang itinihaw tayo lang hanta ko sinamita nini si suta apok si paitzel anini patatulong kimasen no nira China milaya pais na tayo lang hanta
Tuhan saligaka pingan talami kansya kita to kalatsay tapataka to taong jiwa maan nanulah nukawa saka irakuwa tinay kang aya numita。我们非常感谢上帝，让我们有机会来敬拜上帝，因他的爱，让我们有这样的机会聚集在一起。Ayaw hoy mi tolong kita。Wa mai kakarayan ta lami kansya kami tuulah siniala numiso。Ucirarawai utalancay cay kasaan kisoi taminan. Talamaan ko pikere pilama numiso. Pirayap isoi taminan malawawa numiso. No? Upikan siya nunya. Wama nini tani kami kaayaw patakato taong tisolan wama. Milayap kami to swaliso. Ami haratong to talama nay alimaot numiso. Wama palalanan ko palotso niya. Ano pakimala ito? Ano mitingila ito? Malat tayo kami mapaitse, mapalisumat ko follow to niya. Wamanira ko marurayay ko follow to. Kartangay ko inurong mararumay sa likaka. Pakaningang ano tapang chiyas, talalun kururay no follow to no wawa iso. Pakaniitso no pang tala alingo sa kahinom. Nururay no follow to no wawa iso. Unya patakat niyam to taong nanay. Papaaldir ko ngangan iso. Pagkaniniam ingangano tapang chiyes amitoron. Amen. Manisaw siyang tanini kanana manumita sariyaka. Pagkanay cakayan asuma to nipilayap ni yes. 今天我们所读的经文，我们都很熟悉，有关于撒该被耶稣接纳的一个事情。Sariyaka mapong irakot saya alalumaan。Dunia lalu antulu kuwawa ningra. Ngira ko tsay awawa ningra to. Michilakay. Tsay pitangi to suanu wama atu ina ira. Urasaka. Yuharatang nunia wama i. Utati ihay awawa kinyawawa. So masalah kira minukay hawi tsay tuka ham-haman no wama ira. Honi-honi muraraw kudamak ni awawa. Honi-honi mapakaketer ko matuasay ningra. Sakayot saya rumi alhawi. Haratang sa kinawawa. Tayo tulay penuwa matu inakakui. Pilias aku tulumaku nga ay sa cirai. Dan ito'y paputa cira matayar. Matayar cirai paputa lahawi. Makay hinu tati ihayawi lang. Sakayot sa rumi al malamita kaway cira hawi. Milaliyo to cingra. Mararaw ko falo to nira. Taca tukaku hakini. Minukaya sa hawi chay pilep kuwama numako sama nanako. Tataang kuraw-raw nufaw to nira. Urasaka ka kinafalah tok nga ito orip. Sa cirai ketun sa cirai to orip nutireng sa likaka. 有一个家庭，他们有3个孩子，但是有一个孩子非常特殊，非常不听话。每次他的父母告诉他的时候，他没有办法接受，他按照自己的想法去做他该做的事情，因此在他的父母里面，他是一个坏孩子，不听话的孩子，因此这位父亲就没有办法接纳这个孩子，所以每次这孩子回来的时候，他就另眼看待，没有办法接纳他。这个孩子非常的痛苦，因此他想办法离开这个家庭。就到外面去工作，但是在外面跟不好的朋友在一起，因此做了一些不好的事情，偷窃的事情。在这个时刻里，他被通缉，因此他想办法，不知道怎么办，要回到家里，父母亲又没有办法接纳他，最后他只好结束自己的生命。Bahkan itu ni ada maksa jika mahapinang ita. Upilayap ita to dalam caai ciralawai tati hayatam dau jua kurahlayai sarikaka. 从这样的一个事实里面，我们知道，要接纳一个罪人，要接纳一个真的跟不听你的话语的人，要接纳一个软弱的人，不是一件容易的事情。Nikalilah sadia kamamin,
Ya orib nu tamno antay ka ira ko suli na ulah nu follow to. Suli na ya itu nu follow to amilaya pi zua pa ka filu ita milaya pa hatirai follow to. 从这个事实里面，我们知道，一个人如果没有足够的爱心，没有相当的勇气，你没有办法接纳一个人。Tini orib ta sarigaka ira ka usian so atamla, ira ko kaintelan so atamla, ira ko kainapan so atamla, papilayapan kiso在乎rahudaya。在我们的生命中，有我们嫉妒的人，有我们仇恨的人，有我们不喜欢的人，我们要接纳他，不是一件容易的事情。你看，你sarigaka pakai ni tu nani sa usian ta suanu fang cala cudan ni haratan kita tu pakai ni pilayap hananai limoot。因此，通过今天所读的经，我们来去思考接纳这样的一个信息。Sakacai haratan tan numita hawi haratan numita samanai atamdao ci sakai。第一个，我们来思考，到底撒该是怎么样的一个人？一定你iliko i parasting hawi ta zaman ko orib no finaulan nga ay ko pinaluma alay ko tan no finaulan urasa ka citan ko finaulan ira ko pipasata to kitakit sarigaka urasa ka uniachi sakai hai umilisata ai atam lao jingda 在那个地方巴勒斯坦的地方，他们出产非常好的一些种植物，所以他们赚了不少钱。人民赚了钱，当然他们必须要缴税，所以撒该做了一个收税的一个人。你看，其撒该好意，马tungal ko piala niya to sata。Urasa ka maintel ko finalan cindanan mausi ko finalan ci sakayan，但是撒该做了一个多收人家税金的一个动作，因此当时的老百姓非常的痛恨撒该这个人，没有办法接纳他。Urasa ka malah saya itu ko pinangan ni Sakai Turan Yaro awai maulah hai tamdao cinanan，所以撒该在那个地方成为一个孤单的人，没有人喜欢他。Lumasa to hai la tumatingin ni Sakai。Ira kaya saho kaya say atamdao。Unini atamdao hawi katingilan hawi ciyes saan ura ciyes hananai hawi cai pisaka kini tu tamdao matu milaya apa itu cirarawai matu saan ku katingilan ningra。但有一天他听到这样的一个消息，有一位叫耶稣的人，他接纳任何人，好像他也接纳罪人，他有这样的一个听到的消息。Rasavaka cisakai tumatirai atamla samanai hakini kuratsi yes hananai ukaso ukatinglan tu so papakai ni tu ni alalan cirasaka katera ku ngai mineng Sakai 听到这样的消息，他觉得很惊讶，到底这个耶稣这个人是怎么样的一个人？听说他要从这条路经过，但是我要去看一看。你看partner ci Sakai sarigaka aluman ku tamda milingu ci yesan caka arauning lah sami kali ci tu在akira Sakai 听说是个子很矮，很多人围着耶稣的时候，他没有机会看见耶稣，因此他爬上一棵桑树。Saya ci Sakai mikata kilang hawi mita alif ci sama itira sarigaka。Sakai 爬上树上以后，耶稣真的从那边经过。因为大力接sama sarigaka sama naik ko lemak niyes。当耶稣从那边经过的时候，他看见这个有罪的撒该这个人，耶稣的态度如何？Satu sahara teng takuni sarigaka。Yung taalib ci Sakai sama naik ko suami Yes. Sakayo, kapos, talaga ko iluma iso, amaro, hani ye ci Sakai。耶稣从那边经过看见撒该的时候，对撒该说：“撒该，
请你下来吧，我要去你的家。Tara ci Yes ilumani sakai sarigaka. Sama na ko nung mo alumana ya tamdao. 那些跟从耶稣，当耶稣去撒该的家的时候，那些跟从耶稣的那一些相信耶稣的人，那些法利赛人，那些文士，怎么对耶稣的一种看法？Sama na ko nung nangra. Irai sa kapito atau sir sargaka kunini aswal ipang在出来，在第7节很清楚的告诉我们，说sa tini sa kapito atau sir manunung no tamdamlaw kunini i ngaliungiu sa asumual micumul iluma no chirarawai atamlaw a malalafang kura tamlaw sa anjangra 大家看见都埋怨说，这个人竟然到罪人家里去做客。Fakacang rasa dikakak. Pangcalai tamdau cies bawan kawa cies misuru. Mi ada itu adalah tamdau cies mana rai cirarawaya tamdau amikapot amaro nata kumani tira. 那些相信耶稣基督的人，那些法利赛人、文士们，他们觉得很惊讶，为什么这样的一个上帝的儿子，去一个罪人的家里，待那个地方干什么？甚至于跟他一起住一个吃饭。Saya kami ulah ni Yesus sakayan kunini. Ni karira lang yung ko tao ci yesan. Ulah saka upi ulah tu tamdaw cai ko raho dayay. Saya kami kamu coroy cuci anirak malalipah ay tiraw tamdawi yakapah tara kamu kumanto pahe samang kunanang namo sarikaka teka matatu na farisaya tamdaw haw ni karira upikapud niyes chisakayani tayay kupikapud nila chisakayani achiraraw 但是耶稣住在跟撒该在一起，去他的家里，不是要跟撒该一同来犯罪的爱。我爱在爱的法做你来去撒该呀。所以耶稣去撒该的家，而是因为他怜悯撒该，接纳撒该。Saya tini maaraw ita sa ligaka. Tataangay atay itaw misakisto ay atam law i. Chay ko patsidang ita to chirarawa atam law, chay ko patsidang ita to tatiha atam law to orip ita. Chay ko pinaay ita to ranima ay ko orip. O sa sini ada kita to ranima ay ko orip, to chirarawa ay atam law, umamilayap ko palo to ita sa ligaka. 从这一点我们可以知道，我们基督徒最重要的一个生命就是 我们不能跟一些犯罪的人或是其他的人有一个界限，我们必须要更有爱心去接纳、去帮助这样的人。Rumah satu sarigaka, sama naik ko pirayap ni sama。另外一件事，耶稣怎么接纳撒该的？Harateng sagaku. Anu mato asaya kukuranan ila tentang supakimat siapa cisu capite itu suar murarawa kisu athamdaw hana mahan kisu natang mahan sa likaka kita 我想到以前大人对我们小孩的看法，可能会有一种想法，就是说你是傻瓜的，谁叫你犯罪，谁叫你做错，才会变成这样的人，人家不喜欢你。 但是耶稣的态度如何？什么来pinangan ni Yesus? Micumut si Yesus hawi. Pelengan ni Yesus kuya fang cale tamdaw kaku sanay palahan ni Yesus kura. Kihatian ni Yesus kururay do faluto ni sakay. Kasi ni ada an kura ci sakay. Awako mikaputay cinanan.
Kasi ni ada an kura cisakai cai ka fana cira turarau ningra. Kasi ni ada an kuna cisakai lemak satu murarawai lemak. An mafana cira ci yesani datak cai kahan saku sini ada ni yes. Yesu 看见撒该，他有同情心。撒该是非常可怜的人，他做错了，他不知道他错在哪里，因为许多的人不喜欢他。耶稣同情的心接受撒该，阿在ayah Faro nira milaya pisakayan saligaka，在一个turuan nira kurarau ni sakai saai。Saligaka mamin. Anira ko hatiray asubang i-orib numita. Anira ko chiraraway atamdaw, tatihay awawa ita sa pitengil, at tumasamana at lamak hawi. Saligaka mami aya, kasi ni ata. Ni kavukin nira to kawas, ni katalansano fa to ni amite to kawas, saka mahanjira saka kaalay yan cinta. Ulalayapan na ko cinta misawitang, amidama, 这一下结果还能否做一单？弟兄姊妹，我们是基督徒，我们看见这种软弱的人，或是人家不喜欢的人，或是罪人，我们岂不就像耶稣的心这样？他非常的可怜，他不知道他做错了什么，他不相信耶稣基督，因此造成了他今天的这一个人，他非常的可怜。 我应该要接纳他，成为他的朋友。Saligaka mamin, mahanay ko maaraway ni Sakay. Sakatsatsak palimood ni Yechi Sakay hawi. Tang sumavalit ko faloto nira. Yesaw yan sa mga hanak ko pa'y chihawi. Pati ko lento ako sa to chi Sakay. 因为Sakay 看见耶稣对他的接纳。 对他的赦免，对他的恩待，对他的关心，因此撒该就主动的悔改。他说：“我要将我所欺骗的钱，我必须要还给别人，甚至于加倍还给别人。” Itini maaraw ita sadgaka. Tunamavana kita tu ulah ni Yes hawi. Sama nang ita ko faruto aminanang tu ihkalay atamlaw tumuraraway atamlaw. 今天我们了解到，我们当了基督徒，我们怎么样去面对那些软弱的人？如何来对面对那些罪人？sa kamamin, tataangay kakalimlaan numita mapaorib ni Yes hawi. Layapon ni Yes kita utsiraraway atamlaw. Saka hai sa Yes mapatsak ichuchika amisoro turaraw ita saligaka. 我们今天最大的一个恩典就是，上帝差遣耶稣基督来到世上，他接纳我们罪人，耶稣宁愿被钉在十字架上，一直到死来赦免我们的罪，接纳我们的这位罪，接纳我们这些罪人，让我们能够因认识耶稣基督而悔改。Sa itili papinan di tanan sa ligaka. Sa katay kalimalaan oribitami to kawas hawi. Bilayap kita to tanan sa ay ko orib siraraway atam daw hawi. Pakaira ko sa kapitsumor ni Yes ifaluto ningda. 今天我们可以知道，我们成为一个基督徒，我们用爱来接纳一个罪人、一个软弱的人的时候，趁着这个机会，让耶稣进入他的心。哈利路亚！安在layapan niso, anjay sululun niso, anjay laman ni suami tulun, an hakwa ami tungo Yes ifaluto nuratam daw. Sa tini mahapinang ita, umamahana anta ko orib numito uray to kawas atam daw. 如果我们基督徒没有接纳一个罪人，没有赦免一个罪人，没有怜悯一个罪人，什么时候耶稣才会进入他的心？ Sa itsal hanhaw, pasulin siya samaan, na limaurah siya tisonan, hanisui, palit sa kuratam daw haw.
Anjay ka araw nira ku ulah isu icinanan. Aday ay no falo cho isu cinanan, pilayap no falo cho isu cinanan, anu cai ka pitulong kisu ika ayaw no kawas, aday ay cinanan sa diya kay pakatuan ni Yes mitumuto falo cho ipalo cho nira. 如果一个罪人，一个软弱的人，我们如果没有接纳、去爱、去关心，没有为他代祷，什么时候是耶稣进入他的心里？Sa tak ngai falo to ita. Pakai ni pilaya pakutulah ni Yes. Patalah kali na kukulah ni Yes. Tu sakapi cumudaw ni Yes ifalo to no cima-cima tamdaw. Hangko pihara teng to orib no tiran. 所以今天我们成为基督徒，上帝要通过他对我的恩典、对我的慈爱，来去接纳软弱的人，去爱那些罪人，去帮助那些罪人，去关心那些罪人，让耶稣进入他的心。Haleluya. Sakatusa. Ucilalawai kita utamdao mamin. 我们所有的人都是罪人。你kau malam-malam kita mitu urai ciesan atamdao. Ya ayaw kita mavana ciesan saka mavarij kita, saka midulu kita temucun nukawas. 我们非常感谢上帝的恩典，他先接纳我们，感动我们，让我们先成为上帝的儿女，认识耶稣基督的爱。Ura tayo kavana chiya sa natamlaw, latinehang iraraw atamlaw hawi, uawanu kawachangra. Ukawas ko pableto orip ichangdaan. Nika tayo kavana chara chiya san. 但是那些软弱的人，正在最终的人，不认识耶稣基督的人， 他们的生命也是上帝赐给他们的生命，只是因为他们还不认识上帝，没有办法认识自己的罪。Urasaka sadga kamamin, awa ay kumatatuloy asikak ita aichel ita misata tieh tu chilarawaya tamdaw, len ukawas kupakafiru ay。因此，在这种情形之下，我们这些已经改变的人。 这些罪人已经悔改的人，我们没有足够的力量跟资格来去指责那些罪人，因为我们不是上帝，因为这些人也是上帝的儿女，上帝要通过他的爱，让我们借助上帝的爱去接纳、去爱他们，去帮助他们。Urasaka sadika kamamin, pakani to hatinya atma. Ni Yes Kristo mahapinay itako sama nai kumilaya pa ito rarimaay chirarawai matulay porto atamlao 感谢上帝通过今天的教导，耶稣的表现，让我们知道如何来去接纳，来去帮助那些软弱的人。Saya kurai misausi kita tu在20放在出来。最后我们来读一段经文，约翰福音第20章。 22到23节。Ini dosa polo atpang dosa polo iraku dosa atau sil tanga sai dosa polo iraku tulu atau sil sausin namita salika ira itini papa ashau maharak sang hai maharak ci yes a semua tunini i cirahas sa a semua i canggraan wilayah to pangcalai adingo anu mehpol kamu to rarau no nimai mahpol ko rarau no ya tamla anu cai pehpol kamu to rarau no nimai cai kahpol ko rarau no ya tamlau han ningra 不用怀疑来念22约翰福音20章22节到23节这样说：说完了这话，他向他们吹一口气，说：“领受圣灵吧！你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。” Yung maorip to Yes na ipatay, mirao chinato ni sawawaan. Maharap si Yes paswato ni sawawani sa ikuray paswato si Yes to nini. Pilayap kamu to pang salay atingo.
Anu cimaku ni sululan namu atamlau i mapul kurarau nura tamlau. Anu cimaku cai kahpul namu kurarau cai kahpul kurarau atamlau. Itini maarau itaku solik nai ataya nu fang cale alingo i orip ita. 当耶稣从死里复活之后，他跟他的门徒在一起。他说完了其他的话之后，最后耶稣就吹了一口气，对他们说：“你们领受圣灵吧。”他又说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。” 哈利路亚！一定马araw ita. Hailaan no kawas ko fang tale adingo mikaputi tanan hawi. Usapi sulol ita to talancaay chiraraway atamlaw. Umiamilayap kita to matulad lay faluto chiraraway atamlaw alay ay tananan amitolon sarigaka. 从这一句话里面，很清楚地告诉我们，耶稣允许圣灵在我们的生命里面。 是要让我们去接纳罪人，接纳软弱的人，因为你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。Mamahan ko orib ita, nanay limula kita to hatin na orib, ika ayaw no kawas. Saliga ka mapulong, dan cinta ko tapang ita. Tuna malayap no kawas kako malafang calay tuna cirarawa atamda malafang calay awawan no kawas i mamahan kulimla no kawas to cima-cima atamda saka wahan na ko orip ika ayaw no kawas han ko pinaneng to tireng saligaka 弟兄姊妹们，我们因耶稣基督的缘故赦免我们的罪，让我们悔改成为他的儿女。既然我们得到上帝这样的恩典， 我们必须要对自己的生命看成为上帝也要让我成为一个接纳罪人、接纳软弱的人、接纳那些可恨的人，求神帮助，求神的圣灵在他们当中引导带领，让我们用这样的一个信心来对待自己的生命。 Nanay mapalman no kawas kita sa ligaka, mitulon kita. Talamanay wa maikakarayan, mikansya kami to alay ay siniala numiso. Nauhani leng kiso kutapang niya. Nikarira nano alay ay numiso laya, hanso kami palawawa numiso. Sululan iso kuraraw niya. Malamut serai awawat numiso kami. Cai kunia maicil kuni numis soa icil sakalang upikan siya nunia. Nanay palwadan ko falot niya boma. Malamalat salay to pinangan numiso amilayap ci sakayan haw ko falot so niya amito or itiswana. Now hani matumusay nuula ato sini asa. Umilayap ay kiso to cimaci matam raw akawas nunia. Ta lamikan siya kami wama. Pakaninam ingang ano tapang ciye sa amitolon. Amen. Romaliw kita to caya raliw. 在手158，我们来唱诗104首。你来呀，拜后期也是好。你来呀，拜后期也是。 또 지러러 와이 탐당 이따 해당 아니니 또 마시라야의 맘이 바라도 한 건이니 미라야 바이호지에 또 지러 Mami, Opa ori yes, kata deki so ilang irahan
来路大邦，大力真国大邦，大马巴欧雷皮索，巴拉多汉国尼尼，米拉亚拜火基耶，多吉拉拉瓦伊玛米。Mahapulay kuraraw Pakaniramaniyes Rahagar ko falutum Numakura kay mamin Para tuhan ko nini Milaya Pai Ho Chi Ye Ho Chi Ra Rawai Mabim O Ba Ori Pai Chi Ye Milaya Pai Ho Chi Yes To Chi Ra Rawai Tham Dao Ma Pa Ore Pila Och Gopolo No Tai Ni Ai Para Tuhan Ko Nini Milaya Pai Ho Chi Ye To Chi Ra Rawai Tam Dao Upa Ori Pai Chi Ye Amen. Malapit kami turun kansya to alay ay sila ay nukawas pilayap ning racinan milayap ning racitanan a balawawa ning ra 第一个我们要感谢上帝，因着耶稣基督的爱，他的恩典接纳我们成为他的儿女。Sakatusa, lungutan tako pilaman no kawati tanan, amilayap to masamama, nayatamlaw. Ratira ko kaintelanso, ira ko kainapaniso, ira kausianso atamlaw, ira ko chiraraway atamlaw. Wamaaw, balangan ko tatiyahay ko falotso, tasulin ulah iso ko sapi ulah ako amilayap, han ko falotso ikaayaw no kawas. 我们求神帮助我们，在我们的生命里面可能有 我们不喜欢的人，可能有我们所嫉妒的人，可能我们有仇恨的人，可能有我们不喜欢的人。我们求神帮助我们，让我们能够有赦免接纳的心，来帮助他们，并且为他们祷告。Sa ikuray mitulun kita to kay ni Kristo. To sa kalatsa, ya numita ikaayaw no kawas. Mabana itu kita cie sanda tu ilalu manukyo kaita irako bapa pudo hai falotso maaina ina pai falotso atau masama mana tati hai a lemang ika ayaw no kawas nungutsun taku wama misolo titanan pabli titanan tu soli naya Allah masa silama masa situlun ilalu makni Kristo 所以我们要为上帝的教会来祷告，我们是上帝的教会，是上帝的子民，我们求神帮助我们，除去那些仇恨以及嫉妒的心，以及那些软弱的心。当我们在神的爱里面同心合意，彼此大祷，彼此支持，彼此扶持，让我们成为上帝所爱的教会，充满上帝爱的教会，彼此接纳的教会。让我们得到上帝圣灵的允许，在我们当中。Urasaka malat cai kami tolong sarigaka. Wama ika karayan mikan siya kami to aday ay silain numiso. Wata kudimla iso itaminan sini ala numiso aday ay numiso. Nanula iso sa kalayap haniso kami palawawa iso. Uchiraraway cai kasaan iso hapulan sukuraraw nunia. Wamau tinika karayan
padaman wama ko tatay hawa itati hai paluco ako aharateng ya kaintelan namako kainapan namako kausian namako atamlaw masama na ito atamlaw atati hai paluco ako hai pelengan namiso wama Mafrika ko tumilaya pai paluco nang tiraiso na naulah no paluco ami tama ami tulon turari maay mapanasay siraraway atamdamlaw wama nawhani nanuulah namiso ko sa kachip ko no orim namako wama panaman ko kyokai namiso o kyokai namiso utireng namiso wama data tinila luman no kyokai ira kumain na pai paluco niya ira hau kumasasi intelai paluco niya masasi podo hai apalaco niya wama sululen kami liawan kami pablito nantira ati senana ulah soalin umasa sila maay masa situlunay ko pala to niya ilalu mano sini ada namiso tamapati ang wama ko soalina matatulungay na pala to aniso asao po namituray kyokay namiso wama tabi siya kami to alay ay sila ay namiso paturon kami bisulan wama nanay wama puro no lemak niya puro no orip niya may para pakdilay tungangan iso mikan siya kami wama 谢谢主，哈利路亚。Talamanay wa maikakarayan. Mikan siya kami ito aday ay silain na miso. Wa maa paitlan kami apapihaklong miludoto di moon iso ibang salay-tulas. Mitulong to pinangan ni Yes Kristo. Miulah to masamama na yatamlaw. Amiraya to masamama na yatamlaw. Padalah ka to ulah silain na miso. Wamao talamikan siya to pikade pilama iso itamina. Na pulong no ni lumutan niya melat cina palutuan demi suama. Kan siya kami pakaningan anu tapang ci Yes kita ami tolon. Amin. Lalu to ayat kita ya citulungai paraka to alfu itu ci namita tani kamu ka ayat fata namita itu sasot sepata puluh yang pai sesok Repaku hamiso Taka isi pataka Mipa efektiso Kamaya puhamiso Auturen nomiso Wa'ayaku hamiso Rumaka komiso sa kalima Mangay kakuama Meulah kusuanan Badan kita Mitoron kita. Wama noniam I kakarayan. Tatamikan siya kami to salipot numiso itini I tamyanan.
tu nini cecai alipai kiso ko mi kerirai kiso ko mi liputai tu rakat no orip no niam itin lalu ma no ulah no miso kami tu romi amiat matomas no rihatlay kami tu painian no miso wama awaku kacang utan no niam tu paini no miso anini romiar o romiar no miso tala umah makai malipakai ko farucot no niam amala cai ko sali kaka atani ikayaw no miso ami pacakat apahmek to ngangan no miso wamaaw nanay uswan no miso itini ifang calay tutlat ama matulas no niam itini ifarucot no niam nanay mafana kami ami nanam tu ulah ni Yesus Kristo ami ulah itini tamyanan o chirarawai tamlaw kunini cai kasaan ci Yes ta ilan da mi chufu ta ilan da ai woman wamaaw nanay mararir amatini ko faruco no niam mafana kami ami ulah to ni kausian no niam kaingtelan no niam tamlaw wamaaw anini rumiat wamaaw nanay marutafu nuniam kufang calay alimot numisoto rumiat usapi pala nuniam tuniu talanca ay faruco no niam kansya anuniam to pipa ini numisoto fang calay alimot numiso wama matini iray hatsa ko pipa king no salikaka now hani unumiso ko iray nuniam itini itirang nuniam wamaaw nanay unini pagingkingan nuniam anu caca kahakuha nanay malayap numiso hawama nanay umata tulungay amala sakatayar to tayar itini ikyo kay hawamaaw nanay matsufu numiso ko kahatsay no wawa numiso ko tiyating ato wawa ato sunano paitamag no paro no roma hawamaaw kansya anu niam pagani ingangan ni Yesus Kristo ko pitoron. Amen. Ni fuhat kita tu copau na mita. Nanangan na mita ko copau na mita. Titini kawili ayaw ay alihai na mita pulong na tamtaw farwa pulok kengking nila 5 suot na pulok arimor. Kito kay 5 ko sapaw. Kengking nila capatak tulua suot tu 10 nanay malo kita am kihatiya tu no kito kay na mita. Ulanwa ito, ang sila ay lehai o tatitulong o boksi numita mamikarit o mamisikay si mayaw tiolo o papara o mamiparakat to siya mitsulok tumato asay si isang ling changlaw ha mamiparakat to siya utara ay pasungan anini o boksi numita ko tera ay ang sila lipay kaku ko tatera na matulon numita ko ni katsuruk no singsi ato no churo ato numita umamatayan hani misyauto na sakapulungan hanumita mataya ha ano ani usaka nga ay no aro numita yan o kito kay numita sa titulong o boksi numita umamisikay si dichen zisi umami patsakat mitulong to kengking si limechen zisi ang sila ay alihai o sasausin papaingin na boksi numita itini sakatusa hongti sakatusa tsufang na itini sakasiwa tangasa ispat ko sapaw ato shil uno kito kay itini kurusay sakatsay tsufang sakasiwa tangasa sakamutap ato shil o sasausin numita to palipay to tsayalipay itini ichikir tu sa pulo era kulima tangasa itu sa pulo era kupito tsufang nanay akatawalan numita misao si ko sesyo numita to tsutsay lipay nini alipay sa sausin numita itini katulangay katatulkan itini ichikira ho norma sa to
北京敬爱，我们看下根根及高春、严淑珍、李光兰、严清福及严庆辉，张培理牧师、刘美珍、李春叶及班来个照啊，都及李珍。我们就去跟敬爱牧师那么大，及班来个照及李光兰及严庆福啊，都及李珍。北京敬爱都是比法律都教该那么大及刘信龙。及张培理牧师好，把跟都建筑奉献那么大，及把那个照，及张培理牧师建筑奉好，把跟都是比大概都下那么大，及把那个照，及刘茂德，及李光兰，张培理牧师啊，都及张清福长老，我们家的啊厉害那么大，北京敬爱在林德章、张正勇、黄美兰、杨君妹、张碧莹、李陈启莲、连毅英、李杜光、林爱妹、黄阿梅、刘在妹、刘明德、严公春、李杜光，严陈阿金、林奇才、林爱义、陈进德、陈进德及严东发、李长成发、冯君妹。黄阿梅、张清福、高喜妹、黄春兰宋阿兰来这个都法律专米达都星期三米卡特厉害tini kuna lifung pai temak no rumah namita nanai jaga tawa namita ami kiat lehai hau ira ko ira kumit ma salap itini sochi ko pi pakimas no boksi namita nanai jaga tulis ko fala tsu namita orang itu pakapanaan tin kita na semak sakat cai nanai mapalamas no kawas kiso mikapoto lehai haleluya sakat sa pakai ratu na lifung nanai mi so kita to sasemakan no pakai ni ai lifung hau antani kiokai di tahpo kita to nguyus to mitah to kocau atau mi lala to fasat no tatirengan atau mi siau to hau to cium to kamai no mitah kalau chatting lipai no mitah panhan sao kita pai temu no paru no rumah mamili hai Nomor satu, mahal milihai kita tu tisong hui ancau kita tu pun hui tongsin tuanci, nanai mata tu kita misyau tu kamaruan namita, tahian numiso nanai makinen wama namita tingkat kalian. Nomor satu, cira panhan tu komite lisai saka tini kiokai namita natirai nanakat segonis. Sa i hakikat yang nit macam cai fulas to na rumi altu ni to na sakatusa no mitilai tangasa sakaspat no mitilai cai lipai tulu rumi alt ini sakatusa sakatulu sakaspat no mitilai harap nolahok tu sakutoki tangasa i 5 kutoki era ko petu pantin i kyokai no mita saka jimaji irai ko kamai wawa kapapi pauminan tani ci amunan tani ci amunan rumah satu netini sakafaru fulas nitini 6 kusafau tangasa itu sa puluh era kutsai rumiat naitirai sakatusa tangasa pilihan macam 6 rumiat na rumiat na ingi sharing pakasipana to no eko pinanam to kamo saka unai tira ai nanasai tangasai jogosai 7岁到15岁的kami wawa ancau 青少年 mga ai miki hatia少年大概30到40位这个名额有限那比kehati tu na ingun sharingin na cima ko ci wawai ka haragamen amika mi paumin na hani anu harateng na mita haruna iterai fiau no mita salikaka mi rumah tani tara mi kehati mi paumin tu nan ingun sharing tu mihcamin saan haruman ko
kami wa atay ni saga nang ay umita to kami wa ko ayaw ma curuk ko umita wawa ko sa ayaw to minsan mo ko haratang ha nanay chimo ko chpalu cho ay awan numita kanang akam tiray ko kami wawa kanang kamen to amito minti ni amunan ha Satu ada tay sa ligaka namita atau matulis lay ko 5 asa ligaka namita ato pagaray ito na rifong tanay chay ka tawa namita miturun to rumi ami atan chao pilihayan to namita aga tawalin namita empatama apaitsir matusuan no boksi namita kau milayapay ko falutsua nimita ala mafanah kita cini Kristoan mafanah kita milayap to cima-cima atam tau akapi ayah kita ucira daw tang taay akahanun nimita ko pinangan sama tiyan nimita ni yes nga ayay pinangan milayap to cima-cima atam tau tuma sa to anini ay alipay to nasa kaspat tumitilitlay o tatara ko boksi numitay tini saminche 5 o saminche o koy am kya to muchan hoy to no turo ay afurat saya sa upo na rahaw saka nanay matulon numita ko sa upo no boksi numita saka hatini ko pa paukaw naman ko sa patod mo siya ano at sa sapatot no buksi namita para kay namita ko lahay namita lumari kita tinitulo sa suot tulo pulo era ko tulo tumulong kita Nanay tanama na siniala no tapang si Yes Kristo at ulah nuwa may kakarayan at nipikapunod pang talay alingo. Marariray-ray tamanan tangas sa ipilyawan no tapang tanyah ka. Away kutula sa tahalaot. Amen. 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 Kamaro mimokto ito.